me le gbogbo be nu si o le fia mi ne to mo fo gbogbo la me de ye mi o ha mi le gbogbo na mi ya amen nu kai mi agbo to nya yon ti o ne ma o be wo mi kokwe de nu kata mi o mi ga yo mi le ko be nouveau la ne ye ba nya nouveau la ma o be wo kokwe vo ye to za mo jojo vo ye o ga do ko po be nya nouveau la ke mara to ma o gbo ke chitere ma o fe nya nti ma ela be ma o gbo be Mamadou a to nouveau là fait gbedodo là oh pour les cosi be nouveau là qui mais nouveau là et nouveau là petit mala mauma tombe de tio elle a nouveau là yenya mo khanu le amegbeto ple maudome Yesaya pas gbele ha gbele na mi Yesaya pas gbele tam bla ato voici le ke beaucoup gba to ile beaucoup valiama bele ma fo to mo ku be wa doko mi afa gbedodo la sese o ke nu ke ma mi kle ma o domeri ye nouveau ne nouveau ale nouveau mala mi aku ma o domema e yete ma o di be mi atrosi yeto e si ke mi jesu mi alo ko mi ye nouveau la mi ava ma o gbo ye mi avu me ne be ma gbetutu gba atole mi abajime wa ga to mi gbugbo aji de ya po noro manu ne wa jenu ne mi atosi amanyo si o dibe minyo ko la nouveau me gale mi antio e la be ne ye be ga le Kristo me vo ga go na be nouveau le ntila ke ma to do gbe le Yesu o mama le mi pe Yesu do me o to la le Yesaya fa gbale tabla to voici le ke pour gba haide pour ku am fe ame. Je disais que Dieu n'écoute pas la prière du pécheur tout simplement à cause du péché qui est domicilié dans son cœur. Maoumesia, à nouveau, là, on fait bedodo là, oh, le gomenye bena, et nouveau, tu as pas de le péché constitue une barrière entre l'homme et Dieu. Et nous voilà, et toi, si moi, nous, alors, glipo, si que et nous voilà, quoi, maoudomé. Et ta maman matin c'est pas bedodo là un nouveau Yesu va couler nouveau ta volé yene ko Yesu ayi sere fika o nouveau lo me de gripo ali la voix vo gal gbogbo me de oh Yesu mo wo evoke kemo ye go be chitre ma o nyantima ma tonte ji o la bana amese me sike ko Bible a dit c'est les pas Bible bomala adola ko se kwa bana Mamadou a to nouveau la fait bedodra bede o ke bom amesionye amejojiola fait bedodra o do ato bom. Si vous croyez à la Bible du fond de votre cœur, vous croirez aussi que Dieu n'exauce jamais le pécheur, mais il exauce plutôt la prière du juste. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur cri. Psaume 34, verset 15. Maou peut couler à Mojojioji. Et il faut tout vouloir au père Eliodon. Gakela est tout un nouveau là-haut. Et un nouveau là-là. Que maman to se wo godola gbere o ka ba fulo ko be ya gbedola pa o me ga fulo ko be ya chekura to gbere le o e mi le gbedo gbere le ma o ta mi na mi fu mi po nouveau me o no vi yen e chole na ni chole na re gbe ka gbe tutu ya la to si a me chole ma o po ku mo e la ba mo kho ma o fe do ke ye wo no ji se taye me kho ji so taye na vi yen mi ma no ri do gbe segle kere ye mi aga no chotrom homoji ola e doda si mi khoto ma ogbola de me bia o kabele na mo kenu kata me woru doda si si ko nyona mtai me woru e ba ni mo we ola ne me to YATEΦE ola o cho nye ola bufo fo ne me gbo YATEFE le mi fo ne me o ba tolenti ola ke mi antoto ko ye potia no bi yo ma fo nyale e cho na be mi agbo na mi ko YATEFE la o ya dakakara la ba Nenya ke Nenya blabla weleke jiro la oh big ba me ne ma fo nyalo na mo
Opo nya ego bere mia obe elebero akanku na me na gbenya na me na to amado ne mai the eyes of the law are on the righteous and his ears are attentive to their cry. Maufe lukao maufe tola avude amajojo yepe kula la amajojo yepe to ha avude fe egbedodora un bena lo yela yatem tonawu no vinyo ejebe mi asenu si ogomojo elabena ne menya nude vola alo ne nya nude vola mejebe wa gafia ode ne nye nuavo yo nunya swasio ye nya nuavo de amela gafia wa awo Nusi mienya eye mi jesila o ma gafia mi o yo wele swa gba eta ma si de ke kuku blato woni ke gbo beli mienya be na maumelu ato Nuvɔ la o ke bo ne ame ade voa mau eye o wa efe lolonu la eya e o do ato mau fo lolonu eye kao ebe ye va be awo ye fofo la fe lolonu eye ta e o gbo be enukoko la o me deblibo o eye ta e to cho e fentila cho da yibeda ne ya wo ko se ka ho na yo kata bena meseme ke la khoyi sela na kpo hoho na tozi amejoje na tozi amekokwe maga o Nuvɔ ko eye tanebe nya nu de vola me hia bele wona gafia o bible gbogbo le me to ya bele mienya bena maumedu ato Nuvɔ la o no bi yenye ya yo wele fagba ta ma sire ke kuku blato vo de kenya egbo nyenye bena maumadu ato Nuvɔ la o ke bom ne ame ade voa mawu mawofofo yenuka ma ha nuke mawu gblola wonwula gblola yeji na hose ma globele ke ye pedo ya o menye ne ma yo na pedo to jila ke elesigbe enulola gasia o ye farisi to yo gbowe pele yo tojia yo ya le oyire chochoma no boto le jimo e gbowe amekanye Yesu atefo amobo Nuvɔ ko yo o ma ha abe o to Nuvɔ ko titera so soli ne ma ole ma o fe to kelo ori e wona zeka poyi titera so seli jo ya pama e gba mo no church o ho ma le to wo e vo anuka e fa cafe o church to wo vodu home be na vafima on le dadono o Yesu dadono me joya peme o tiko o to Nuvɔ ko mi de nyama na mo mi ntoro bo le to le ofajime ye ma o yo adomele ye ma o dagbola mentile ebe mi nyaba na Maumadu ato Nuvɔ la o ke bo ne ame ade vo amawu eye o wa etefe lolonu la eya ye odo ato yi wale fagba tama si de ke kuku da to wole ke te fo bo gare gere mi ba ji ne mi asego me la da ji Nuvɔ la ma ba do tolu ta me ga lo gbo be nye Nuvɔ la o vo ya la me nye be ya la gbo be o ja se go me ne awo dore la wo ji mo to fe dore o nye ya la wo afi comme c'est la va ji o la gbogbo ko ke la na nunya ke gbogbo me la va ye la station ebe to gbogbo gajila ke AKPƆ de ya vava bele Yesu va gbe na wa e va gbe ya AKPỌ ala yi fo fier fo me ni ma ole wa be gbe se Nuvɔ la ko mi ye amenu ve ko mele me de gomla mi kede la mi se gometo ne mi atore apaton ne doane ne nya wona mi lu ma ole ya mi kem mi aga yideji le ibume mi se mi no Yesu yo oida maululu avoaji du apegbe to true forgiveness mission Australia na amegoto fu me kata ko si apegbe ya maule ya mikelu de Yesu Kristo bon kama izarelu nyaga yi de Yesu bon kama amen mano jipo mawa na mi mawa na wo no vinyere le gbe Yesu ma la photo fue gbasem ga fofo ya me hey mawa na mi
Novinye. Yes. Yes, elle est glolo. Yes, elle est glolo. Christo, yes, elle est glolo. Yeah. Elle est du fou là, on est yes. Yes, elle est Alléluia. Hey, no vi yere le pe asema. Oh, hallelujah. Ye do re jila foto nya. Auga. Yes. Ye ye me fa paola la. Ye me fa paola la. Elle a dit bon, le faut pas nous Nusi mais. Elle a pas wona mi la. Elle a be ye me fa paola kamala. Yes. Yesu est là. Alléluia.